Idak nilito APHLC President Sarjai Kathar Hemalong nilito APHLC Central Committee pen pini nalito media court do ana phan nangke chupha teng pen nalito dak nangke pa lepot nalito do ana phan kardom nang pajolo la pen churolo pini nilito pherangke amai ke phana kok lam the bangla phelo je ke chengsi bang ke non het jong atumi Karbinglong Tomos Council Secretary pen la pen tim Karbinglong alang tung paklang alam je purthibi ke bang to la lak isi Karbinglong arada phan longle alu mate apata ki piji po labang solam butha lasi laso lama bang kala pehlo je Karbianglong along le lake 6 schedule area lo 6 schedule along le lo lalo pulo te ke aprang badali tum pu bom lo je kichi tum bhan long le puta pek long le pugali tum pu bom lo ta council tum patoite non anda ke chia tum pham long le pota ki ping ton telang CM tuliram rong hang ningkan crazy CM keman alang le che celebrate thelo che talon thelo la songmong ban ke damtang June cheklo yang July cheklo bayong arboretum long alo meeting long kaning je bang lason hello lak pho so se akar bia tum pham Karbinglong ara phan long le pota pilong lo ne ni kan crazy CM do pen alang le tang dak lo la so long 10% ke kichi tum pham si kichi tum pham si pilo pulo la si kichi tum pham 10% pilo pulo te dak 56,000 di 56,331 ke kichi tum han long le pek dalo la sili tum pulo July 26 ke damtang July 26 council long nili tum phana ke hang hota nili arjudulo je ke che tum pham la pen put timong sang hota arjudulo ke che tum han jong si 10% pilo pute 56,331 long le patta ki pi amen name korona si ajitu amen name list bangke na paklang tha pu sili tum hangalo ta lang tu pinion ni na paklang thai thela nang pipo mana pipo da nili tum ta pubom ke chia tum han long le tuteli pek nang ji ba pek nang ne la song bong alam ke thak nei dula alam thila pohelo je Karbinglong district council long le aprang pe ta komane a bengali a family ga west bengal pen bang thai lamding na ne ho jai na ne nogong na ne guwahati pen bang tum na tu thai kon ne bengali tum ma family ta council district council long le aprang pe la song thak si Nepali tum ta nane Nepal pen ke bang nane Sikkim men bang Nepali tum ta district council long le prang pen ke do family ko nane ke do tai la sono thaksi Assam ke lage son of the soil puge lage Okhomia tum lo la sono thaksi Okhomia khai tum ta da Karbinglong district council long le prang a district long le prang pe Okhomia khai family tum da ke do la sono thaksi Adivasi tum da bang British ahut da lebara phan wan lo hala dak hala tuma family tum da Karbinglong alu gitu district council long le prang pa la song taksi konane ke bihari tum na do thailo la si hala tuma phan nili tum jate long le pota peknang ni peklong le la pen vut da jolong le puni tum pudun de tala ke district council long le prang ke do tum han ke itum arai di sibalo pugani tum pubo boy fees ta non ke ram tanglang 5 lakhs of family angbong pen 10% ke 56,331 family tuman ke chase tuman pilote latum phan identify pa mikaloma pangthek pa mikasi 10% ke che tum phan longle pota pegloma kona ningkan tum ke banglo district council long le prang si ke bang ma district council long data phisi ke banglo hala tum phan dang tum identify pa mikaloma lasi jong si pekji pute identify pa mikasi lang tum longle pota pek na ye lai silo la pen hala 5 lakhs of families atum han nan da ke inglong so tum halo inglong so anata inglong so tum han long le puta pek lo polo comment tu si
latum SK mundo latum phan toy si rong pilut si latum harada kalong le punam dolo Sarihima. sarihima puji di east west north south kepek dulu mah ki punam dulu mah ta theklong le bon no hok na chitan the SK mundo latum ta nang chitan the ni tum SK mundo latum ta sanglong le pilo yarut na sanglong le pilo arong kilut nang lok lo council latum nang toy revenue department CM tum nang toy mat ni tum da to mote restless lo long le pota ki long le ki punam ni tum rong kilut sanglong le pilo pu arjun long le aku non herla council long 26 July kachingwa hotan ni CM han arjun sar pusini pulo long le putan nang tum pek lo pulo lapet arjulong lo long le puta nang tum ron bom puta arjulong lo tang de comment tu si hadak SK mundo la tum hadak sarihima east west north south jitu la phita chen ki bung dam lo la ta lang tum clear nang thak the la nang thak la son lo je kumande yong si ron re puta ki pido pute wano nang thanon pu te non ke lang tum si thandak lo ra da phan ke te rada phan ke thanda kam tham the bange dak ni tu mene pun check na ko je alang tu rong lut pen SK mundo lo man toy te pin pen hala chen bung dam te pin pen non long le potak pile ke blinder pole pu pe de pulo ki pitta pole ke rong so do ma ki pamang hulul ke lasi la son bang chok chi bang si tum pu dam ko lo am cho ta ke lang rong so tum han long le pota ki piji pu non hala jitu o form di v form kapa fill up talata alang tumu thuri dia ve ke BJP PS president tumu thuri dia ve to alang tum komane hem phita bung namlu mante hakula ta alang tuma rona ve lada ke SK mundol revenue department pen a staff atumsi rong along len pota ke rona muchoji rong sarto la pen atuma pol velo ta rong sarpan hodai no rong isia rong long buta hem phu ke rong sar tum halo gang bora tum halo itum sik sidula rong long ateng bolote pini ani da lang tum sa hem phula komane yong si komane pen ke wang tum footpath long hem ji ki muje tala so footpath arong long komalo gang bora hala phan bang arjudam vekve tik lage long le hem ji kim hop ji ta chikim long de ji jola son bena lasi non hako 1 lakh ke pek thuji poke 1 lakh a family atum phan ke pek ji pokela dake a constituency tilong 3000 posi pulo te pini pawan kumar rai son kende hadak bukajana son kende dak habar ke ha la pen hala langpher kumo constituency long son diopani constituency long son hala dake kichi tum si pek selo amreng constituency long son chinthong constituency long son hala dake chinthong constituency lo ke hat silong mikhalaya ke do anipali to se bang khublo hala dak se to thiblo pote dwaram la rasong thaklo tangte hala keche constituency keche tum ke ong constituency long hala tum aphan kupulo identify lo ma tang thek lo ma long le pota 1 lakh 3000 ni pijipo pini pawan kumar rai son lang ha bihar ke do muni ladakh 1968 hala koplia dolong ki mohut nang chongvir apo da kam nang chongdat ke chongvir a uso la so uso si non theding lo council long CM council long MEC chiplang lo elected chiplang lo te hala tum si karbiang long nang ka chongvir a muni da tum si karbing long aso tum han long le pota ki piar aja kong duma la lasi lage chok chi lagi lasi pinda pama chividro no nege council land revenue department secretary phana pulo lapen joint secretary phana pulo land revenue em phana pulo lapen CM phana pulo lapen hala dak west karbing long MLA phana pulo lamat labange pida ma chiviro no jong se chiviro delang bote labange chok che lage nitum nang jong thim nang ko lage lapen nang tu council kachari tum karbia khe inglong so khe tum han lang red lang ai dong sit alang tum ning hanga ling lek lema chok pu pini la bang so alam abang ang thek bang lawan laki pi benge klang lo lage lasi identify pamika non rada phana paklang je district council ong le prang pen ke bang atum phang sita pinang kok lo nepali da dokok lo yo okhomia da dokok lo yo bengali da dokok lo yo bihari da dokok lo yo pu rat tum phan paklang
la tung ke district council long le aprang ben ke wang atum pinak posi tung pinang kok lo lagi